دما خوش به برنامه دریدن دجاره کدن ام به هفرنه میوان ما ایرو جلال حسویه شانوگر و درهنر شانوی کرد تبخیر هاتی برنامه صاحب سر شوا و مجرد ما ایرو شانوگری به گشتی و سربرایت دوی وارد جیب تایبتی تمام لیبری و چند پرسیم درباره جینانیگاریات وی هبن همه امشته دست پی بکن بری گوال بحثا شانوگریه بکن سردر شوا سال 1964 اجدایی کمه دوی سالی داد حلب از جیان کری جیان مد حلب دا گشتک در پاس بیا والباتا تشکوهاتن حلبی یب خوده اج يعني دي صارد كيف دي صارد بينجي ورناده در بازی حلبی بونه ات حلبی دو بونه يعني هره جگون در باز بونه جبركو او جگوندن عفرینه جگوندن عفرینه طبيعي جگوندن عفرینه بینه بخواج جگوندن عفرینه ج نافچه بلبله هره الور مالبا او مروفي ما جندي مالو داريه او دو جگوند بجگوند یابسین و اکید بجب قرقو او بکردیز بجن قرقو له او رزات الرجيم جي او كريم على تعريف جي كر جوات شاغي دا مهم لحلبي بينهم لحلبي جي خان ديه ده شو خان؟ حياة بكالوريا تجارة من خان ديه بجيشين دا ما بكالوريا جي أدب جي خادمان ديه مهر دستان ديه و ما دباري خو حياتي خود و داري دا در باز كريه پشتی بکالور ادنه چو زانین گهی براستی او درفت چه نبود يعني هم درفت مادي جي يعني اگر درفت مادي هبو و ما يكاني تمام بكره بس درفت مادي ترابو مالبات كي ولد فارس دا مزم بونه هر واري كي داد آره نتهوي دا ام يعني تم بقالي خورا ماشينه ام قالي خو نبدورن جبر وجي يعني هر تشتك جماد هات خاصن هر كارك مديديت لسر مليمه يكو امكانن بكن ما جي نعرف يعني وان برسكين جبر وجي ما تمني هن تشتازج داي يعني جاري دا تزان الحلب دا هك رژیم تشتكي بخوازه بكي كانه بكي يعني كان حياتي تهكيك تبدا قدخه بكي جبر وجي ما هر تشتم اوكر يعني براستي بحساب ام نيزيكي بينه معنی کانی پرتشتی دلی خدا جی درخواست جیانه او جی هبو جیانه مد حلبی دوار دست بیکر اره و هرت الحلبي بو يعني دروي حلبي درنكت حطاني قلت هات ألمانيا خودی تمام دندری حلبی دابم بيتر بتشم جول بو يعني بشتي جو بكالوريا قدية وتنكاري وبخاندا وها بيتر بكارج بو دبارة جياني مجول بو يانشي هم يعني جالي جياني دانها بيجم جالي جياني دا ما کار کریه يعني از برکو کاری من او خواندنی می تجاره ما کاری او ما کاری محاسبه کریه نزدیکی 6-7 سال از شرکت استیراد تصدیر دا شغلی ما او ابراهیم نجی پیشتویشین دا ذات دمک در بازبوجی ام بو مأمور دولت جي موظف جم دولت الدعوة مجلس مدينة حلب دامج أو موظفون کار ما بیرنگی بو حیاکو و روشاکو در کد جی ذات روش خیایه و روش داویه جی گشتک یعنی حتى وقتی گو شخوا 2011 تهين لوي داري بوي 2011 دمه یکی دا دولت امج وظیفه در خستن يعني ام اویتن دروا وچ هغه تشتنه بوجي نه او نه دست فکر بو يعني او دست فکرو گروپ ام پی هفته در خستن تا بيجي ام كات ام بي ويجي او بو يعني جمره دغوتن تش ثروتنا بس هم نبدا اسمه او جيانك بيرنجي و رجيم حر تشتكر جيب دمن قانوني طوارئ در كتم يعني اوجي در ما بر او بحث كرجي بس ما النتيجه جينا كرتي تحتا كيجا سالي الور بوي وكيجا سالي دركتي حيا سالي 2003 دسبي كويد بهاري دا امج حلب دركتن بشتي او چتني كو
شت مثلا جيش الحرقي او دربازي تاخ الشيخ مسعود بينا مال اول شيخ مقصود مال الشيخ مسعود الاشرفيه بو موجود الشيخ مسعود دمكه بس داوي الاشرفيه بود وشغل دمكو كاتن تاخه او بو يعني زورك وزحمتك بير هات تشكرنجي وبرداوم كرنجي ارت زحمته يعني او كار نما ايش نما زانم قال لك خلكي عفرين ايش شيخ مقصود واشرفيه قال لك جوان بقريان عفرين ايجي يعني قال لك جي جوان دركتن دربه براستي اي كو درب وغري تاخيجي شيخ مسعود او يعني هنگو كانوا مثلا دباري خلور بكن وغريان ويكي جي مأمور بالنظام دولتي مع شيخ مهم هذا ستاندن او وغريان جي بيرنجيجي يعني جبالكو اگر تكير وداريرو نيجت كان دباري خبوك زحمتيه آره جبر وجي 10,000 ام دركتن عفرينه وداري امان جبراسي يعني عفرين ده اساس چينه كريه جبر ده اساس يعني بنجه تا اقتصادي وداري تنه عبوري ضعيفه جبر وجي بردام كرنجي زحمت يعني او مثلا دزارك مهنا او دزارن خورتن يعني يك مثلا جامعه دخان سفيد دي فيزياء دخاند نكاني بردام بكره وغيري اشتم او زحمتيك جيهبو ام هاتن عفرين جي تكار يعني كوك او كان بكن جتنا براستي قدامك يعني نزكي شاش ماها كي كاري زحمت جي كرنا يعني مثلا خورتك جامعه دخينا دشي مثلا نجار بيتون تشري اجبر وجي مساكر يعني اجينا كان بكم لما جبيرم دركتن تركي اري سالك سال نيفي كي مرمر دريش كرجي باش توشين دبراسي جي ما ترى نادي يعني باش خاطر يعني ما خافت يالي تركي جبو مساري ابوري براسي جي حسرتك دليل دمائي دقيقة ما سينور در باسكر يعني تشتي توري بإيش للجامعة حتى أنا حسب تفكر دقيقة أو سينور ما در باسكر بحسب حسيم يعني أو جنمي جب مرابو وزاروكي ما جب مرابو راستي جدوي شغل در حسيم أفت سيمه عليه أو حساساش بيري من نار وحياة تم حر جاري يعني تي برسكرين تي بيرامن أو عليه بله ام هنا كيف قرن باشوز برسا مثلا شانوگریه بکم و تکلیات و مسئله ره چه هیچ گوت هر بر بوی مسئله ده براستی جی از ببیجم جبرگو حس کردن مش وی کاری را های چی بو از نظام تشتک هبو بو خود درکت ده سال گرک از ببیجم ده سال 1982 دوی چاقی دا ام مکتبی دا تجاره ثانوی تجاره ما دخوند گوتن او يعني او كهيش جيكي شانو هاي او كيشانو كبشكش بكين كي دخازي او بي بجارك بحمد خواب نفكر يعني بجارك تشوم شوم جي ورجي براسيت او تجربه دسبيك بو وكل استكفان يعني وكل استكفان تابي وجغي مخرج كي عرب هابو ورد قلت نادر عقاد براسي جوجغ تجربه دسبيك بو مسرحي كاتب كي ممدوح عدوان هابي جراك جزنا شاش بم زنزاني رقم 95 نوت بيج دوي شاغيدا ام خاص نجبوك ام ليستكواك وك ليستكوان دور دا ام بريزن تجربه دور دا دس بيج بو تدريبات او انسان كبر استجيهاتي بمخرجي كو ناسكري رولاته چه بو دوي شانوگریه ده رولا من او انسان كو زندان ده اري زندان ده بس راستيش از گل خودنم يعني وقت شوايك دي بيجي والله من هنيك شانو تماشا دكر والله دليم بي ما مجي حاس كردر كي امز نظام اجاك بي حاسيب ازيد نظام ارجو جا دس بكر او بيراجي او تجربه دس بكي بو وبراستيش قطبونك خاط شكرن نظام چه سدام دو چاغه دا چيبون من كان هنكي زيدا برداوم جي بكره حياة سال 1992 اما تفجر آزادی ذات دو چاقی داد دست بکرد هندری حلبی داد يعني بری وجه چند سالن که دست بکرد بو بس دو چاقی داد او تدید د شیخ مسعود داد دویه او حقل رمیز گوتن دو دریس نوروز دهاتن چی کرن جوی چاقی داد او چی بی گروپ کشانو هبی کما جودی گروپ جودی من او انساني تيدا دخبتي من ناسكر
هن كانوا شهيد كاتن رحمه الله مثلا احوال احمد بي سهرو بي كمال بي دوی چاقه دا او تجربه هاد دست بکرن ناس کرنه مجبور چیه بو راستی جی او جی شهنازی به اینا او گروپا شانوگریه بو شانوگاری هلبت و تد ناوی گروپ ده چکر مک مجگوت یعنی جی شهنازی به دست جارا یعنی از به ندف کریم که گروپ که شانو کردی یعنی هبه امجی تیدا بخبته جی راستی جی به عشق کی مزن نیزی کی بمون دست به که ما حوال خو ناس کردم هدی تدریبات وان ده هفدرا او كير يعني ما في داج هنك تجربه وان جدي جبالكو او باري ما بين بخواتي دا و اف گروپا شانو کاری او بو گو شانوگریین گو ده شاهی نوروز دتن پیشکش کرن آماده بک و بلیز یعنی هم در هنری هم لیستگوانی هم تکست شانو نویسکی هم و ناف خود او آماده تمام ذاتل هر تش جروب اوت كير حاضر دكر نفساندن لیستگوانی اخراج هر تشت یعنی گروپ آواده کرد. ایتا بیتر کاری تچون؟ راستی دست به که گروپ جودی داد دست به که اجوان بوان را جارا ندر نکتم نوروزه سال تجربه می وارد چی کردن. او تجربه دست به که ها چی کردن جی دوات داشتی اینکی درد کتن. سر صحنه دوات داشتی او لیستگوان او شانو جد هاتن پیشکش کردن. جبر ویجی براستی او جب مرا چه بو نوروز کات مرو گروپ خوب خوشی چکر یعنی او درب کی او مدخواست یکی جبر او دخواست لحلب در کفن ماجی گروپ خو چکر منو کر گروپ آگری شانو دست به که ما او کر پیشکش کر لبابه منطقه بابه جارا یکی نوروز تی چکر ملور آوا کر چه سال بو؟ گروپ او شانو بناوی خورتی کی جوانه ناوی خود جوانه یعنی لسر زاتر شانوج بناوی جوان هات پیشکش کردن او خورتی کی هانه او جوالت پارێزیه دوره و هر تشتی وی برداییه هدی او دمکو او فکری ولد پارێزی دروز وی ماله دبه و تناقض ما بینی بی و خدانی وی او تیچه کردن بوی رنگی مده خواستم تشتینی پیشکش بکن راستی جی ذات افشانو يعني مساج دشينه جوا كرا هر تشت يعني نقاط دست بك سال نوطي بو وان شغا يعني د سال نودو یک دا بو دست بك نودي دا ما جروبا جودي ناس كه درو یک دا ما او شانو ما نفسند ذات دو چاغه دا لیستیکوانی وان مثلا عدنان بي ایوب بی کشک کابی او دکچ کابی ناوی وان دبیجید پاشناوی وان نابیجی مروف برازی قصیر نره از پاشناوی وان چشکی اره یک مثلا جوان عدنان شهید کت رحموی خدا لیبه عدنان ملک انا عدنان د گروپ آگری دا ستراند کر او بخود ستراند کر جد هف مبون شهید کت او تجربه دست که بو جبو نفساندنه و جبو کو من او ذکر او اخراج ذکر جی دست که بو براستی جی گروپ یعنی در فتن پر هندک دا ما دخواست ام تشتینی بکن یعنی جوه چاقه دا او جی بر پرسیاری که مزن لسر ما او کر یعنی مدیل لسر ملی ما دخواست ام تشتیکی بکن بي راجي جروبك طلب هبو طلب هبو يعني هات خاصين جي ام وي جروب حردك تفهم دبكن ما خاص تجربه حرد جروبا بكن يك مثلا شانوك قوات الجويجي درخن خباتك دمك هات شكرن راستی خوات شانو دواری داد هات لیست کندن یک جی آلی دوات داشی یعنی هر جار ندارد کات هر هفته جاره که ام دارد کاتن دوات داشی یعنی ما او پیشکش دکرد دیگه نوروز داشی کار خبات شانوگری گو دوات داد هاتن پیشکش کردن همان شانو بون ایگل سر تخت ای نوروز داد هاتن پیشکش کردن یا شهودو جدا بون نه شهودو جدا بین جبر کو مساجی جداه یعنی تندری ای دوات داشی معنی تم دخواست مساج جواکی ام نقاش بکن ده نوروز دا براسي اره هنگ جواکی جو وقت مساجن نتاویج یعنی ولد پاريزي جي گرک دور دا جهات لیسکان بو کار ما حتی و دمه هفو و دمه شوین دا
ما شانوك در رحلة طلبة دا تشيكر ما نوفلي كر قفص زيرين ما أو نفسان قفص زيرين دو شاغدا ده هندري طلبة دا شو حر جوانك وكشكك شوا لجيان دناري مثلا هناك حر يك إيشك بيها دا خازي دريكي جواك دريكي برسارة يعني النقاش ما بيني وان تشيكرن مثلا كشكك دبينه خلاص بيني ودري زواجره دري زواجره بشتويشين دا دما كو ام نقاش دكن كشك يعني ما ورده مساجك شانت ما قلتي جن كوفا بيتشه ذهنيته مير يكه يعني دماغ دا مازن دبي براكه مازن دبي باوكه مازن دبي بشتويشين دا ميره حيا دماغ دا بلكي لوي خالتي كي لوي مات لوي كي بي بالوقت انا حكم لوي بك يعني الجنرال اجبر وجي راستي ابنها تشكي بيجم كشك نوفي خو زينب وراسي بشتويشين دا او درگيسيو بشتي مساجد هندري وين شانو دا ما يعني ما خاصيه ام بدن بي دمك كمديد قلت والله مدرجستي خو برده شو متى برده قلت قو او شانو بو سبب اري دماغ معناها هر تشتوار النقاش كرن دبي مساج جواكرا براسيجي او كشكا دخاست ورد دفكري انا هجر بزوجي جبن زلمي زي بنزلمي مير خلاص به يتابي نا ذهنيته يتم هبه او ذهنيته جي بردام دكي وحياة حيانا هاجي بردام دكي شخوا هنكي يعني ديتنك وها هي جو دبيجي مثلا او شانوگري گول نوروز تين پیشکش کرن یا جو که تل بحث وان کر گول دعوت تين پیشکش کرن لور مساج جواکین الودر مساج سیاسین او بوی رنگی اف شانو مثلا به روناهیه تایبت شرط و مرجن گلکی گو دوری شرط و مرج هنرین ای شانو تين پیشکش کرن هناك دي جيوه كين جو ناف لوان بكرن وك شانوگري براسته قلت بديتني چاواد بيني يعني خبر تاي او قلت ناجي او برساج جدا براسته حيانا هم ده هلي شانو دا ام اشاكي برودكشنين يعني غير ما ملاتن دن مثلا سر تخت شانو پرورده خود بينن دوري اضاءه رونيه تمام دوري خماكنه جبركو قلت شانو تدبجي ممثله تدبي اضاءه تدبي جلنا تدبي يعني هر تشتي نصه يعني اخراجه هر تشتي هفده تمام دكي اگر افتش ناقشتك ناجين هفدتنا كان مثلا مثال كازبينم او دمو كل استيقفان لسر تختي شانو دليزي اساس هاتي دينان يعني اساس دهندري مسرح ده هي ديكور وكان بيجن ديكور تم حاضره وليد ودليزي لسر تختي مسرح يعني او تدريب خودستينه جبركو او ارتا هر تشتك لسر مسرح بو پرچاق جوي دمو او تنبه تلدارك دن تدريب دبي ونفو تتي سر تختي شانو تلجيكي پیشکش دكي جت هيجورين يعني در دنجي بري جارا مال بون مالا دا اري وبترس شي يعني ترس دولتي يعني مثلا هاجي اري ذاتا حتى سال نود ديا در فت جمره چبوجي جروبك هنرمند استراموان و شانوگر واللي او جروب رقصي هم دركتن باشور كردستان الورجي نسكي تشار هايف نيف امان وتشكر لور براستيجي ام چون ام مساجك بدن يعني مساجك مجلو داري هبو ما تقول ام چونو داري مجورا قلت ام جي هاتن جوارا اف سربستي هونته دا جيان دكن ام جوارا بيروز دكن و ام هاتن ببيجن ام كردي روجافانه ام هاتن دوی لورجي رولكي خراج بي و ام تشتي كل جام ماجي چاند هنري مال جام هي ام بشكشوا بكن براستيجي چند هايف جي ام لو داري مانجي واجي براستيجي ام هم بيس كرن و ام دمك انتخابات دجي براستيجي هر یک جوان دخواست مقزنج بك جبو دنگي خوشي يعني او تشتاجي ورهبو و ت شانو پیشکش کرن براستی او در فت چه نبود ورد ام شانو پیشکش بکن یک بس جاری دم و يعني وكيد بيت ديتني ما چوندني ما يعني هف ديتني وداري ما چيكري
نه حیا مثلا نهاته بیره من دلیستیک وانی مازن هبین یعنی تقریبا نیستی دست دمها یعنی تیکریم به هفدر خورد بی یک سالار بو یک طه خلیل بو لیستیک وانی مازن دندری باشور کردستانی دا اره و ام درباس لیمانیه بون درباس دهوکیه بون ما هنیک شانگر یا ما هنیک شانی وانجی ما تماشا کرد شانگواره پیوراجی ام چون جیه او تمثیلی وان ما او جیه بله پرورده جبو اعداد الممثل حاضر ذکرن آماده کاریا لیستکوانا آماده کردن لیستکوانا اره و او جی ورده جبراستی جی تجربه پر باش بو در وی روجوای کردستان تبیچه هرای کدنی کردستان پرچاک دن او تیکلیو واره چی کردن براستی جی امجوی تشتی محرومن یعنی راحت چه قصه از ببیجم هندری مده او تأثیر وی دمید او یعنی وکی تأثیر خود سرم چیه بوه جبرکو یعنی قدامو كنت دبینی انسانی که کرد جی کی و راحتی آوا کرن و دلیزه و پروفیسیونل دلیزه یعنی جی شنازیه مری او جی انسان جی دفکره یا کشک اف درفت ناجی جمعه بانجی مکانی تشتن مازن جی بکرانم بله دوان سالاد مثلا او ام بیجن سکیت یانجی شانوی گو حاضر دکرنج بو هر تکلیات بشانور دوی چارچوبهان دمایانجی و هول داج و چارچوبهان درکوین و هنکی شانوگریه که آوای کیش آوایان لگور درفتان هنکی پروفسیونل پیشکش بکن اره او پر ذاته به مگوت یعنی او تشتی که مرا چه بویه و دمو که داره در دوری خوشی دبینه براسی پرسکش مرا او کر یعنی دندری ما ده پرسکش پیدا بون یک جی دست که یعنی وقت چوندن مجبر جبو شانو دست که براستی جی تشتی ما پیشکش کری گشتک دکوه وارد دعایتی هشی یعنی مثلا تدر دکوه تدبی اف باشه اف نباشه شانو اف جی دبی رنگک جی شانو بی رنگی جی هبه مرفت کاری بیجی پروپاگاندا سیاسی یعنی پروپاگاندا نوروزی و روحی ولات پارێزیە جەم خەلکێ خورد بکە ئەو ڕاستە ئەو دخواست دەهات خواستن ئەو ئەنەرژی ژبوو ملت یعنی ئەو خۆرتبیینە ئەو وڵات پارێزیە و دووبارە نقاش بکە تابی ئەو جانبێکی دەبێت دەمێکدا حەیە دەمێکی هەبێ چێ دەبێت مثلا چاوە مثلا دەبێت تشتێک مثلا هەنێک دەمێکی دەوار دەربازوی مەسرح الشعبی مثلا هەیە ئەو مثلا بەس لە داوێت پرسی کێش خۆدەکەی دەبێت جور ده ما دست بکرینه وقتی بیجی ما فرینک لیخست ما گوت بس ما پرسک جخو کر ذات از هوالی که خوب هفدره بوم ذات الوا پرسا ما کر بس هم سیدا وقتی بی اوجی انسانی که مرا حیا و روزه ام به هفدره تکیلی دانش بوه مسئله ان کشانو ام پیش خینن و گاو کند پیش تاجید ام باونه پرسک به مرا چکر براستیجی ما هدی آرتش خوب پرس کر ام چتک هدیج مش خوب پرس کر یعنی دبی ام خوب پرسن شانو چیه جبوگ ام خوب پرسن رولا شانو چیه لیستیک وان رولا خود چیه گتاگوت یعنی ناس یعنی شانو که ناس یعنی گرک چی به اف پرسنا گشتک مش خوب کرن و ما رابو او کر یعنی پیرانک جخرا دینا منو اول خوک مشترکتی بسام سیدا ما بلانك جخرا دين ما قلت ام رابن في نوعي او فني ام ناس بكن شيء براسيجي ام ماكر بس وقتن دبيت ناس بك جارتا شيء اي بيتر تشتي تهوري تشتي نظري لسر شانوغريه هن لي جريان ولي كولينكر تمام ام لي جريان جو بيراجي ما برجربو بر كتابجي پیدا كرن مثلا سر اعداد الممثل مثلا فن التمثيل مثلا دجينا دا جبول استكفانا او جرك يعني تدريب فن اليوغا جرك فن القاء المسرحي دبيت الزانبه تشوا باي في خبب بيجي دكين كذا بساكن كين قوي يعني فن القاء اصول القاء المسرحي اف تشنامه ديت يعني تشتن دبيت ديروك شانو تناسبك شيء اگر اف جبركو اف شانو نکاری که تایبتمندی خو های ای ملتکیه شانو بخوا اوه یعنی اف کار شانو ای جهانیه کارک جهانیه بس هر یک پارک خودکیه هر یک به رنگی که پیشکش دکه و گاوه که جی پیش دچه د دنیای دا
شانو به وی رنگی پیشکتیه د دنیای ده به وی رنگی ملت بله او ای کد وی واری ده دخبتن و به دوی واری ده جی خواستنه که پیش دا بدن تم تجربه عالمی او کرنه خواندنه بحث کرنه اجبر واجی مدید او جی بارکل سر ملیمه امناس بکن راستی جی دندری گروپ ما و شانو ده ما او زور و زحمتی دید کنه این اول ما دخواستن دکو یعنی ام درد کفن خلاص ام درد کفن شرک چه ده به حوالک شهید که وراکن شهید دینم سر ملیخو و استران شهید جیست اره گلک حرمت رز و حرمت مزر ویتشتی را هیا و جیان شهید جی دوی پیوی دا دوی یعنی مشهدی دا نت اختصار کرن یعنی تنه کاش بیشه ما یعنی دور دا جی ما تشت گوت یعنی ما پرس واناش خوک کر یعنی به ویرنگی و اگر ما گوت یعنی بر پرسیاری که تناس بکه شانو چیه اگر تناس کر شانو چیه تیزانه به بر پرسیاری جی چیه اف بر پرسیاری دوی چقدر ما دست بکر هن اول من دیجی ما سکنین یعنی براستی جی ما گوتی گو نگرک و نظام شه و امن قانون و مثلا زحمتی نه ما گوت نه ام قانون تشتکی بکن دست بکده او عالم جی گشتک جی پرسی دست بکر یعنی گتاقی ته پرسک جی خوب بکر ته هدی البرسیف جی بگره و ما جی خوشت ما خاص جی ام البرسیف بگره براستی دوی دمه دا ما اوک نفساند زاتر بی سببک یعنی تشتکی در را شانوک من نفساند بناوه خلات مخواست از وی یعنی وی ریتمی بره وی تشتی بره مدن نفساند و ما پیشکش تکر براستی جی ام نها قال شانو دکمون نفساندن دکن بس داویه دا جمهره دفکری تشتکی قلس بو ضعیف بو قلس بو ضعیف بو دبی ام وی تشتی اعتراف بکن برکو امکانه بین گاون جوی باشتر جی ام بابین یعنی لروج آوایان جی لسوریه پرسک جبر گوته تقال کر گوته جی لیستنا د شانوگریا ممدو عدوان د آزندانا نوتو پنج زندانی هجمار نوتو پنج هشته دوات تجور دست بکر یعنی هنک او کسی گو در فت جوار هبو ای کرد مبستام جی گو شانویا بگروپین یا جی بکومین شانوی سوری ره یه عرب ره کار بکن کاری بون هم دور ده کار بکن او تجربه و زانین گو جور فیر دبن کارن تیخن خدمتا شانویا کردی یعنی جی گو یکی بوان کار دکر هر دما بوان نما کاری بو هاتا تشتد روش لسوری روجاواج بو شانوگران چاوا بود به درباری ده تمینا کنولو هن البر دست اره براستی جی تنها تشتك وينا بيرامن ازوي حوالی خود ذات المرو که من خواستم تجربه که چه کنم براستی بس تو جام دولت تنه کنه تشتکی بخوب کی یعنی ناو کرداد تنه کنه بکی امجاره که چون ما قلت امه تی کفن او ببن اندام دو مسرح حلب القومي ده يعني ام كاري كي ور بكن او دخواستن كسن او دخواستن ام قبول نكر يعني شانوگریا حلب یا نتویی یا دولتی اي دولتي ما دخواست ام دور ده جيكي خو بگرن بس او نكر جبر كور جاره که ام شانوگری کوان ام حاضر بون پیشکش کرن الملك هو الملك يا سعد الله والنوس يا سعد الله والنوس پر يعني او جهاتي من دوي قابدا ام چون ام قبول نكر ايه بيويرا جي مقوت يعني اوك برسك بمرة شيكر جبو ماك مقوت يعني ما منو هوالي خداغي مثلا ما دخاند براسي وي كتابك دخاند بكتابك دخاند وي مثلا سار فن التمثيل دخاند مرة او شرح دكر ما دقوت مرة ام او بكن يعني دمي تشكي كم بكن يعني ما هو برساج خدك ما دقو بدم كم مثلا از هر تشتي بخوينم جي دبي از درنگ ديجي دمينه مقوت تي كتابك بخويني از كتابك بخوينم هدي انا بهفضل هرون شرح بكن جبرك بواري مبوي هي اگر تشتكي فهم بك ويك انا بفهم كرن مجي فهم كرن بي او يعني او نزيك بنا هات شي كرنجي او برسك بمرات شيكر بشتي وي خوندنه من اوك مقالك نقدين في سنت المسرح الكردستاني اشكاليه الولاده اري راستيجي مدور دا اشكرا كر انه تشتي كو كرد كان جدار وجه يعني جدار وان يعني جيري تلفزيون دولتي
يعني ملت شو الأول دفكرة لهنر دفكرة لشانو دفكرة ملت تجي حظ که وقت شو دولت داخستیه وقت شو دولت پیشکش دکی دبی او تشتاجی مثلا ملتش ما دخوازه مرا دور ده او تشتا رخ نکر یعنی دبی هگر شانو هبه ناسنامه مت ده هبه ناسنامه مت ده هبه اف ناسنامه جی بخوشی براستی جی به اونته یعنی نه بدعانته براتوینته بتکی کده که بدید که پرتشتنا تکی به بفکر چه حتی تچیکی وذاته يعني خويايا براسيجي كاري مسرح كاري كيبر يعني برعتبونه وكادك وإيماك كيبر دخازي وحيا كنت إنساني كي يعني پرورده دكي جبو كدر كي بسر تحت شانون دبي هنگ دبيك بكي يان ناكي دبي پر تجربه جي گرك بون يعني بيتر استنگي گوت هاتن پیشیا و گهون پچکی وان هولدان خوي ايگو و دکرن گهون شانوگریه کردی شانویا کردی چه بکن بتر استنگی گو ندهشت گوهن در باسی مسوال پروفسیونل ببن شبیه مثلا دولت و قد خکرینه هلا بانچی رو که محمد زانن بتر چی بو؟ براستی ایکو ندهشت زیده پروفسیونل ببن یک جه چیه يعني ما ذكر مثلا جماعة هات خاصن ام او بكنشين ام لنوروز يجي بخدمين يعني او كار تم مثلا جا كي نوروز جارك مناسبات دين قومي هاي تصدق تم دو مناسبات هاي او مناسبات جي تشتكي دخازه بس شانو جي تشتكي دين دخازه بيتر هنرك سلوغانيك يعني دوان تمام مناسبات دوي بهاتا يعني او شانو كي وقتا قلت تم بروباغندا تيشي كرنجي او جي خبري وانه يعني ما في وانجي او كي مثلا دامكو بروباغندا دخازم ما في وانجي بس کار شانو پروفسیونال مثلا نزدیک ببه او نه هوا یعنی او نه شانو او وقت جو یک در دکه به سر تخت شانو او که بیان که سیاسی دهونی یعنی نه یعنی ویزی داتره بیوراجی دوی دمه دا هبدیتنک من به مخرجی که کرد را غسان ناسان غسان عسان دمك دريج نسكي 15 سال زيادتر جي وحيا 20 سال لألمانيا بون فرسانك تشيبو هات حلبر وداري ما هفدن اسكر ما هفدن اسكر جي بيراجي ما فيرو گود كارك ما بري بيرانگي هيا گو وره گو مسرحي كاتي چيك ام كي او پیشکش بكن مسرحي جي مؤلف نهاد سيريس گرک ناوی شانو به بيت الالعاب بيت الدنيا بينظم برن او بنات بيلا منشي راستيجي ام شوم جروب شانو اي دولتي او لو داري حاضر بون موجود ما مست ادنا واندا خبراتو او وان هي قلت كي جوارت اشيتا بينينا ام شون حاضر بونجي براسي اوجي يعني خبراتكش ويجي ستاند غسلنا عسى انسان كي برهجايا بمن بري في فتره كرحمتي بي رحمه بيجي اكيد بي دولواني تشوف سر دولوانيا خا تجربه كفر باش بو وما هنكي او خبرات جي ستاند براسيجي امتم حيا نها ام دعلمن حيا نهاجي ام دعلمن جو ام دخازن تشتنا پیشکش بکن تدبيجي يعني هندر في تشارشفا قوما قوت يعني تبيتر بحثا مثلا هولدان خاكر في مسألة دو سربوريا خاكر ولو هجرم ديماني روج آفا و سوريا وكرد لوي داري وشانو بنارن مروفت كار بحثا شانويا كردي لسوريا وروج آفا بكن براستي بشتي يعني خسري ديمقراطيك دندري او دهندر عفرينة دروجافا ده اعلان كرن دما او درفت تشكي تشيبون بس حاجة نهاجي برنجي كي بروفيسيونالين نهاتي نيز دوان شغال ويداري بون سالك شهاد قهرتن ام بمين تشارشفا شانو دو وكاري شانو غريه شهاد قهرتن في روشة بخارا انيش بوا نهاجة ما حيا نها بتاجو شانون تكيد سويك ببي نص تكيد يعني برتوك يعني
حيانها او نفسكاري يعني بخبرات وتشيوك نفساندنا او شانون جي نفساندنا حيانها جمعكمه براسي جي يعني از تشتكي انا بينم زمان بس مشانوك خاند كاواشيخي مستاكي براسي جي او نفس او شانوك بر بالمك شانت ناوي داري فناكا ما خاند براسي جي از قحريم جي يعني الاستكفان تنا بليزن يعني براسي او شانوك بر خاش بو الاستكفان كان بليزن كاسي بليزتنا اجبر ويجي انها هندرو جافادا بر تشتي خاصه بس هنگاف جهاتن آویتن جینه ام ببین هر تشتک بجاره کتنه بس هنگاف جهاتن آویتن جی هگر بیور انگیج مثلا وقابت بحث وان دكت شنو يعني مثلا صالون شانو هاتن آواكرن كوم شانو هاتن آواكرن كارك ديواري دبو بو تشج بو في مسألة هات وقتادن چبو يعني فهم نتر العفري نبو تشتي هاتي پیدا کرن باش چبو او هاي یار تخت شانو هاي او باشه اگر گروپ شانو مثلا ده پرورده دبی ده سر تخت شانو پرورده دبی يعني افجي شانسك مزنه افجي هر انسان هر دمي كده او پیدا حتى ها او كم لعفرين كاري خودك كم لعفرين هي وحينا هاجي جوفن هنا تنوفتن براسي جي اما برتي كلمه بجروب مخرج كلو ذهب وزاتن من تكاري او يعني اكيد بتمثيل او اخراج بدرين دناكر بس براسيجي مدخص دكاري كي دوار النقد الفني دا تشكي بور علي كار بند جيبو شانو مواد اشتادكر جروب شانو داري هب ودخابتي مخرج نوفيخو كوابي يعني يعني تشتل جامي هبي دخاص تشيكرا جوفن هنا تين اوفتن ها مثلا جبو الاستكفانا هم پرورده هنا هاتن ديتن يعني كاس ان هنا مثلا بخبرات يعني ديسا نيزيكي ببينه خبراتي وان شو يجي وقت ما قلت يعني مش مهني كيجي كدر يبري هاتي او كري يعني اوجب مثلا بين خورتك هابي ما مستمع بي راسي جي ما مستزمين بي هاجار ما مستهاجر براسي اوجب جروب اي شانو اي جامعه دخبتي او خاص چیزی که اینکه بارا علی کار بکه افجی گاون پر باش بین يعني گاون پر باش يعني گاوا یکی ده گاوا یکی ده گاون پر باش نه نقول چیه يعني هن تشتن هن پیدا بون نا مثلا خورتن هن نا ببله او جبو ديكور نا من انسان درسام هن در هن تشتن بارا علی کار دبن علی کار ده تشتن ده بس دمینه وقت ما قلت يعني دواري يعني هم بلكي مهرجان جهاتنا تشكرن هند روجافا جبو شانو جبو مثلا تقييم كارد اعمال شانو افجي بخوا گاون پر باشن وقت ما قلت دست بيكي خدا بس گرك جورو بيدو ارت كار النوعي در كفن انا اختيت الور بوجي دبا واف كار دكر وك شانو گرين كرتي كليد نابود هبو مثلا عفرينه جزيره كوباني ولو يانجي تنه مثلا كسن لعفرين افكار ذكرن بيتر تكليا وام هفره هبو و تكلي دانو سندن ب هرم دين رتنبون نا براستيجي او روشي اورتا يعني تم مسألة الشر يعني هذا اجبار كودن در رجافادا او هر تشت بر هفره او پیدا ده الشرجي هي جونرجي هي وهر تشت بهفدره ماشي او بمن تشينابو وتكليا ما بين يعني كوبانيا وبين جزيره وعفرين او زبورنا بحثا كوناغا بري مثلا 2011 جيتكم يعني وي دما قلت الوي دري جيبو او دانو سندن هبو دناف ود وك شانو گرين كرد مثلا هندري اگر سوريا به اگر روجافا كردستان به براستي او جبو شانو تكلي ما شو هات شكرن هر ساله كده هر 6 ماه كده او چه دبو ديتن چه دبون يعني بس او ما بهفدر كار كرينا كار نه چي كرن مثلا تبران د سجاره ام دچين جزيره او جدهاتن مثلا ما هفد ناسكر يكو مثلا دواره مثلا نفساندنه ده هفد ديديتن مثلا دواره مثلا شانوگری ده هفد ديديتن مثلا هبون يعني ديتن هبين بس هر 6 ماه كده بس زوزو تنبو يعني عم ببين مازوزي هبد بيدا تنبو مثلا
تو هنکی دواره رخنه کرنا شانو دجی هنکی مجورد ویواری دلی آنا ام بیجن لکولینرک هات و بیجه از السر شانویا کردی لسوریه روجاوای کردستان از لکولینک چیکم و چیجه در البردستی خواب ببینی؟ ذاته اف پروبلمك مازن اف نا هر تشتك نبي دوكمنت يعني وين داده راسين هاز بحث شانو دكم ما افني في اري جارك تاني هاتي عرض كرنج بيراجي سكني و تكست چی به هاتی مثلا او سناریوی تنویساندی چی به براستيجي هاتی کنه موجود يعني ما چاپ نبون مثلا اري دست بيك دو موجود يعني تشاب كرن بلكي دولت جارنا جبو تشتن بسيط ري فادا كرن يعني تشتن بسيط بس دقوت شانو چانده شانو جواكه شوان ري فاناكه جبو هالبس بلكي ري فادا كي بيرج بلكي جبوه هالبس تجي بلكي حسابه جشتا بخوزه جبركو ام تم دبر لابي دولت دابين براستيجي ما برتشتن خو جيالي مجرك ما بك يعني ما ارشيفك جخرا شيكراجي ما نكونيش خرا شيكرا بس جبو چاپ کرنا تکست شانو دولت نکاری بو ببا کلم هگر و او تکست هانه بدانا بر هول دروی سوری مثلا و چاپ کربانا وکو میناک براستيجي ما وا درفتنا نديت يعني جبو يك دست بك يك مثلا ما يعني اسباب مسار خوب بيجم يعني جبوكو مساله ابوري من كون او مساله بكر يك بيراجي او ما نذكر جخرا مجار يعني ببين والله ام تشوب بكن وارشيف في تشيكن او كيماسيا ما بون مثلا تبيري من شانوك مانيفساند سركلا دمدمه ما خلاص كير حاضر كير سيناريو كجي او سرجن جواك ما حاضر كير سيناريو فيلمك فيه براسيجي راستنجي كي يعني دولت سر ما تشبو ما هرتشتي او كير يعني ما درون هر نچو سري جبر ويجي جفرو بيدا ازاد فكري ما هرتش يعني ام بكن دوكيمنت يعني ام بكن ارشيفي مثلا هم تصوير جي هم جي الي او يعني نفساندجي او جي هابه بله پرسامنا دن لسر مثلا پشتی در کتنات از باورتکم لبونیجی لباجار آلمانیا و کار خواه دوام کرو و هنک تشکرن امی بین سرویلی دست بکی گلوه در کتنه در فت لپیشیا و وکر یعنی وک شانوگرین کرد گو کاربن هنکی باشتر دویواری ده کار بکن یا جی او در فت لدر بجی تنهی راستي يعني ام جرك بوت يشتي ام او بكن يعني ام سرخو قبل بكن درفت كس نكون بيش درفتي فك تيجي درفتي فك براسي يعني او هر تشت جرك تدسبيك بخبك يعني هيروني في ساندن تكي بجري هجر تبخبك هجر نصك حاضر هبه جانا نصك حاضر دبينه تبحث ذكي لاستيكفانتن إذا أم زاتن دوی ایشی دانه مثلا ایرو ام داغه ام شانو که حاضر دکن ام تشتی که دینفسینن راستی هم دوی ایشی دانه مثلا جمعیت خواستن ام پرورده که چکر راستی دبونه دا ما پرورده که چکر دست بکر دو خورد ما حاضریم ام ایشه که دبینن هلی تفریبون جنه دا مثلا کچ یعنی مثلا بین کچ جمع تندن يعني كتشي الاستقفان ما بستاته ايه بنت شانو ده بليس بله كتشي الاستقفان تنا حيا يك بمرة رولك ليست تجي هجر يعني چه بخواسته ما تقول يا ام بكن تكي بتشي مال ام تبين المال ام ببن ام تينن يعني براستيجي ما زرو زحماتي تداديت كس جهالي جنيدا كس خناده بر كار الاستقفان براستيجي افجي جواك ديرين جواك نير يعني شانو يا والبوني تشيكر ليست چبو شانو براستی نفساندنه او میرخان حسای او جلوی منه بخوا او کر نفساند مجی اخراج کر شانو لسر بناوه هیوین وندا جیو ذات النسخه کوجه سر یوتیوب يعني تتبجي ابوك دست بيكا كي يجبو بردواميا كارتي شانو دروه يانجي توی لیستناوه شانوی نشاندانوی وقت چه دنر خینه براستی ما ام دخوازن تشتکی بیجن يعني وقت ما قو يعني شانو
اگر جمع بروی ام نکنن ام دو بچینش برش یعنی بو پرچاک جیان ما یعنی از پید حسم روزه که بیشانو بفکرم یعنی دمه که بیشانو بفکرم از نکنم بیشانو بفکرم حیا کو در فد دست ما دهنه ام دخازم پیش خینن و امجد دخازن هنکی در فتن جیل پیش مجوان مفکرن براستی جی یعنی راستو او شانو نینی که جواکه دبی ام یعنی هر انسانک او هر سازیک او در فتل جوان هبه کانه به دستکی بده جبو که ام شانو پیش خینن و براستی جی بانگک من یعنی جبو جواکه ما یعنی اگر ام نبن خودیه چند هنر خواه براستی جی شانو دا مساج کواشان ما گول جنوی گلی چند هنر به قیمته اگر به قیمت با و او بکرانه یعنی و دستک جی بدانه دستک بدین کچا خو مثلا جن جه گره که بشداری وی چانده جی به جبر کو جن بخوا چانده ما پاراست حیانه ها دم کو هاتی چانده خو بده نشاندن چانده خود روه امش بهوین او بانک بگی جی خو گلکس پاس بو هاتنا تا برنامه دما مقدیه سپاس جتا راجیش تماشاوان راجی و گلک جتا سپاس دکرد ام تا افدر فتل پیشه ما وکر گو ام دنگ خو بگی هنین گل خوجی و گلک سپاس و خبرکار روناهی راجی و همیا راج سپاس دخوازم سپاسی دخوازم گلک سپاس بوتجی و سپاس بوجی تماشاوان هجا حتا برنامه کدن هم من خیر و خوشیه ده بخاطری وان تمام